samat kot labalap sakap megiyong komuyong mason maur maswam pileu pana lole ranwat sepagi ngene musarawi keye di mason bukat ngak kopulpul ki wekel ngene musarawi buen kak tatok na mongyong koros ne banrong mongyong kan masai kasamo komuyong nan ral maur ren kak rong amu mason rail kelupki di tik la kelupki di lukwar wang komu main kong Jesus o kasamo yung komunan ral mongyong Totong ngilwet o warwet dan kak kuya mengkalengan pen marami ranwet sudai kel sudai koyak sudai lolokong aye komu mai me koros me bukat koros bagi ni marang kaung song komau Jesus Christ. Amen. Arla penatail irang kawaitin rawet ako siya so poson ye ime imwintihti. So poson ye me imwintihti. O atail orang wat pangkosan ang bukan matu iralau te isekisu radik esektual olel riesekeu. Matu esekisu riesektual lel riesekeu. O saya atun patangkan ap kelep patotong Yesus patowanong tamakit soka kausiki wei sangi. Haap katin masa niyong rail, aki omail so poson. Pamelali intayong kumail, ma omail poson pan laut ong wan catering, te laut tuwete wan catering, kumail pan kak intayong nanawet, kota sang wasan, kola monen, iya pan kola, sote merot, pan kak, sote Mesote pankak pamain. Sangwet sotekin koki sang megot kapakap o kaisei sol. Iwata kasanak sin bukan Bombay buku itrata kareta agis kin asa burubur lokayanan pukwet aftame wiyawi mia olemen mena putak pulmen ngen south kin tualong yang lole o kasapagatian an pel ikin wiyasali songkan me ngayon sautakan kin wiyayong aramasakan merikin tuwalongon ang paluwar rail ari olmen na tap watong warangkaw sapulamen Christ warangkaw na putako pa rin kapakapki putak meneten kak salatekla ay rail song ren kau sa isang ngayon sautunan paluwaran manakap meno apresetekak. Ernian sama Christ kacito ral pataki yung olo pakire en sawasana putago ipataki yang tamang en sauda kinuyang Christ ang yang kita tuen so poson me sapul me kawan ki oi masani ni tuan met tiwet menon so poson yawan waray na ipan ye yang kumail watong ye putaken Niyan so me Israel watong putako kau no ketin kau sesang en sauto putako maula ay menana isektuaw supplement Christ warang kau ap patotongi o kalalabak main tame sa sedekah kau segi yesang en sauto nan paluwaran putako a Christ masa niyong rail nan riesek haki omail so poson kita lang so poson en so lang kau meresodakak kau segi yesang ngayon sauto nan paluwaran mana ka po. Makatapan tek mau Christ ap katintolo masa niyong rail. Makumailan ki poson kisin puweta kisin waran catering gis. Kumailban indang nanan kola sang wasaw bang kola sang wasaw. So te mekot may pan sodakakong. Pagi kumailan ki poson. Hari kita wata koti yang nan riyeseke wenda sangwat sota kin kak ko kisang megot kapakap o kaisi sol kita pang lang tama kau nusong-songan masa ni yung sapul mawarang kau pag nan riyeseke masa ni kumalat so amal so poson magmasa ka kau kisang ngan sauto malanaan ki poson menta mawawat poson tik-tik wato warang catering may ban kosoya nanayan kosang sa apaan kosang pagmailan ki poson Tal tau dia nani rejeki rese ke wenta apsangwat
Sodrakin kako kisang likin kapakapo kai si sol. Rewa ki Christ pe nuang sapol me masan me wi ayer nan rejutu creation. Maral so poson makare yang rosira kauski isang ngayon sa utro abutin dasok malanane magmabanaan ki mauren kapakap o mauren kai si sol malabang kakuya. Kawewe eni rebukat me sodrakin non sansal me kare yang aramas aral gininda me iyanane kai si selo kapaka po yang kaus ngin saut makatay bangkilang warang kau iral punotiki ngin saut aral sodoka kaus isanan paluwaren mana kapo Christ punotiki so poson me warang kau waniki eri songwat nanire Christ ke me kau no song masa ni yang sabul me warang kau makumal menan ki poson pagmaleng kak totoo itibag agmalan ki mauren kabakabo mauren kai si sol. Makatail pan kin kalap kabakabo kai si sol. Akatail pan kak katailen kaus ki yesan so poson memiminan waratail ni tuan Christ masa ni yang wareng kau. Kai tekin makatail pananane sawas pergi ngain saudamen tiatar pon haramasamen me ansuanan haramasanane sawaso ma aramas pampek sawas retail Kitailan sawas emas, aramas menubugi. Semua ini tar, tamak day bantay ang aramas. Hawi po ibang wala makapakapo kay sisol. Anano miye hansawo. Kitailan ane taula o totog ni ansawo. Kitay sa dagagin tintay ang aramas. Hawi po ibang wala makapakap o kay sisol. At tamak kitay kin wiwiya ni atal wiya solanggay. Ta atal more. Ni atay kung kokonop kitay, pag mawin labalabyo me kitay mimilole, mawinin palingen. Pag saron masa ni me kitay sila mamamun yung hutugohin ta, kitay mamawin yung ngayon suwatikan. Haramasa kaunin nan sampakan me, ngayon suwatikan uya totong kinray. Kitay mamawin, naitay tibuson mawin pag saron masa ni me, tibuson mawin me aramas kin totong kin me, kasi kinaip te songgan. Kitay mamawin ki mawin yo mimini palingen kareta netal tibusawan mawin magtabi huye totongi abambil ngenin ime kareta buksaro masin yung tanang bukan absus kitail en kapat kita tibusawan mawinin kot koros pagtailan kak kasikerta o pelian setani nakan koros magtail huye namawin yung apo insan sa long kitail solong koros me atail puko ran koros kitailan huye kai sisol o wiya kapakap. Emen kitay saulang ane pilata tay lanso. Magkitay bangkin. Menta kila tay inangin paluwar tay men monga. O kitay kay sisol. Makitay buyan an wi pakeo nan wikeo. Pakeo nan sonbongeo de aso ta magkitay pilata wiya. Ap ewiya atay kisen maurin saulang kitay kin wiya kay sisol o wiya kapakap pag kitay wiya mamawin. O kitay sotamen luwat nan mawin wet kitay lanane kitay len wiya sonbayan koto kay me hitibak hari yang sansalong kitay nituan nan matu iralaw tuwaw redu kay sak payo isak limao tuwang pen Christ makatin masa ni en yuan isa tuan patangkan aparatong re patunganong tamakit to parsarakan kin kay si isol panpak toto asapul mo ituan patangkan sodokin kay si isol ani redu kay sak limao Yesus apkatin masa ni yong rail ta ton kamatip en kopot pankak kamauk ni anso ol kamot mirerai ketika euran ol kamot pan tuku isang rail rea apan kay sisol tamak rai song masa ni yong rail tane yatuan ol kamot apan mimi yang sabol megan amentaran huye kay sisol tamar bang kay sisol ki rabang peren puegi rail kau na rail ol kamot ye yang rail ap euran ol kamot pang kukulas ang rail rapanan ren kay sisol Christ kat lasang kecalia pari kit sama laro kecalu tambang kay sisol ewi apukon saulang men imen kalalabak ren men kecai rawat kekin kay sisol miye pakan nan ranakan makapila tama kapan likisang monge mentaki lain ng namen monge pakamen ewang kot kay sisol wiya kapakap kita siru wiya mal
kai si sol de uye kapakap mal puegi kitail uye kangka kelaili paling ni tail puegi kitail uye mamawin o mawin paling ngeni ume kitail milole ari kitail anane kitailen meta mau dama kitail watak me Christ masani po eleler anson kitail en uye kai si sol po kat lasang kitail yer ari ikamelele me kauno sitem mamasani yung warang kau ita may makakaan kiki kelailan kumailan pagi isang ensaut ng paluhuran armas may bangka kay sisol so imak may bangka pagi iki isang amal so poson nan waramal may bangka kay sisol kapakap pagkatalan ka kuya totok and quote ewiya pukon emen kitail solang kailan pilata answer magday bangka kay sisol o ewe wong quote po enkak awyaw te kitail pagkatalan ka kuya kakerta nan kelen pali ngen pag niyaso may armas panananes sawas, pag ngayon sa utiyata ng palahon armas amin, as it makes sense, kita ilaninta, awo po isa ikinta kay Jisolo, ibang wala kay Jisolo kapag po, yan kak, puro kito kel, o kaos kisa ngayon sa outward. So, kita wiya kapag pero wiya kay Jisolero, kita atal poson may inanen laut, o kita kamelalo men niyan sa water, ano miye, kowe niya muya son pen kote men, kowe megin kay Jesus, kowe megin kapakap, kowe kabang kolapon, sumauna niyo kabanta, nimaran kaon Jesus Christ, iko kito, nan markimenit, me ipongi, kaon Jesus Christ, and I command you, get out of her, get out of him, pitoy, malisata, ngayon sauda pang rong, komoy, pang rong ye, poyet karaben, kital ko kito, maran kaon Jesus Christ. Puriang mo ikila, okay, aramas mentamira so ulang arap sodo kami lele me songon totok pukat kakuya uyo po itaren Israel me pongi ko takan pagkira kali ka merenta ho so kot kale makakuya songon totok wet kita sudan ki manaman ay pasa pangong songon so ulang me kose me iso ulang abuya songon pay kasal tuwet met kay si solo kapakap o watak masanin ko paganggak wewegi tuwan mo ba ang tatongki no ketlas and balingen so lang men me paninta kita ay sutakak uya song tatokot a is me panuya anano miya raso is me panuya pagkot kasi kita me panuya so ta emen toror magot tolang sa pambil ko tuya kita ay so lang me panuya kita me pangkolaw kita me panuya tatotoko ni mula us makilingan gila kot yan miya totogan, kau singin sa audio of yung yaw na week na klaw, o kumala sa ta, pagkakot yang totokwat, abay ta. So larongin, sumaw na nig tabarong, pagka Christ, pakigay sanger, ngayon south, med litlitere, haramazo. Pagkita, pagka Christ, hi me yeyas lolatail, puksaro masa niyong tail. Labasang hi me memur nan samba. Hi me yeyas lolatail, Christ, labasang certain inakan chorus. Ye marwat kaun Jesus Christ, me certain kayo masak. Wala siya tama kareta, Christ, tiyak diyar mga certain no nilobo pariyagit sa malaro, certain loser. O kitail, pay kitiyar, hintang Jesus Christ, hintang Christ, me certain kayo masak. Eri kitalan ki, ananahan ki, poson. Poson te magdabang kak, kitailan kak, uya ki totok, makono ekarong kitail, en uya. Kaya ki nanso me pananane, kitailin ta. Ho, humas, puisa ngito kono piyeta, anan ran chorus, tama kagan uya niyong uya sa ulang man. Nan ran chorus, tama naman kitailan, uya po kitailan kak, kokono kitailan kak, kelail niya depan sokolanan maun wot pagi laban maun yo me ketawi ya katekin maun yo me kau na sa kinte kana po ya kana air ni lobo poson me ketai panut alawe kiti setani nakan so tre okot me ligin poson kilang langat Christ makatai bang kilang langat hiyo kam kamelele hi sabole me totok pampoy poita retail hanso chorus. Tambe so to poson, tambe so poson bangu ayang ketail. So langkan. Pagumali sa ta, atail poson so to tuwa benetre.
Aka yaral poson mimme, aka ni tuan Christ akin masini yara. Kumal me poson tikitik. Kumal me sotan ki poson. Hetin songon poson laut me kelangatan Israel. Ari, aka yan ki poson lap, aka yan ki kisin poson, aka yan ki poson me, ekis laut sang poson tikitik. Itu wan mon poson and emen solang. Ari yaban momon magdai sudah banahan ki poson. Imen kitail yang kilang, tama soto poson ban, uyayong emen kitail. So poson, uyamen keramp and kitail and kak kilang manaman and kot. Makitay banan ki soto poson, kitail soto kak kilang manaman and kot nan atail mau. Nan matu iralaut esek silu irilimesek walu ko saya. Iri soto uyata manaman toto wasao bagiar so poson. Ya wasao Nazareth. Wasa me Christ kita khair daye. Iral soto poson. Pagiralin tao sese easy nen Yosebi nen Mary sese ria kana ko sang ya buen ka kuya. Iral soto poson kareta esro buksaro masuni hotel be esro yata manaman laut wasao. Pagi har so poson. Niaso me Lazarus mela Christ ketin rongatame kambaka Lazarus melar. Ewi pawanseli pagi megot makareta. Emen kasalayang aramasakaw ren ka kilangalang kot o kamelele mesoto megot mekot sa kakong o kamelele meyekot sa mekatarto kaon Jesus Christ. Niyaso me elelang wasao rane payong muri. Pag makilang maban katilan ni kayo karyan ran ika maurta Lazarus mensus kau kakadireninda asa kito tan mela tulul. Mensus murin ran payo ara masudan mela. Rakamele mudan maur neksang nam paluran haramas. Hari Christ pawasilian sume agat lawasawa Marta parutungi o Marta patagi o main. Makom kat wasat riyayol sa depan mela. Christ kawewe yong. Me Lazarus pampilo Marta. Marta patagi yang kauno ikamele menimun ranin yas apan Marta. Niyaso me Christ pataki yung rail ren wala ni susuwo o masa ni yung rail irailen katopresang takayo ni owen susuwo Marta pataki lang kauno may runner payo asudaban pomao abang po suwet tama Christ masa ni yung Marta iso indayang huk makabang kamelele kabang kilang linganen kot lang bambak toto kutail mepongi kota kan bambak toto kutail kin niyanso me kutail kin lelong na ni rair me kutail kayo anane sawas kutail kin kilang sang kauno ima kauno men kutailin uya kutailin manokoila songkorus tamataman sabole me bebol me katkiyong men kutail bebol me peni masani ay bebol kiyong kumail katek isongon bebol me samba kin kiyong kumail bebol me sigisang tama samba bilka wewe ki isongon bebol word desongon peace word desongon melelay word me emenemen kitail enan kini aso muday bakin hangi anan en kapolakan og maliseta kitay pilintasan na nawatail bebol me kauno ketkiyong ye bebol me sigisang tama samba wewe ki ime sinsile mongyong yet ime sinsile ye karta sota mego di bang punut ki sota ay worry pagi ikil kilang langat to Christ kamelele poson a Christ pamiyata sa wal mitutok nan time more kitay bang kilang linganen kot nan time more pagi kitay pilatak dalang kilang langat to i men tata makitay miyer ban toto en tame songon kabalakan makitay miyelole am so maun uyel alautila de amanani senten uyel o kapan Sala around to talk about kanan men kamau rampenego kilgilang lang to Christ. O indin tayong problem kabalak memimire dalgamenta bepolen kauno sinsila ay mongyong yet so mau iman gan huwag me bepolen kot sinsila ay mongyong ti me yeyang ye o kilgilang lang to ay son komor. Son komor Christ we are son komor men kamor kitala ime we are sawas betal atay son komor lang son kapal koros magdapa milole ime we atay son komor ime we atay kel ime we atay koborobor nan wen kot
pwoson makin totoo. Pwoson te makadai bangka kamakit ki kupuran ko di peru pataki yang trial. Teran ki so pwoson. Kras masa ni yang Marta isawin tayang uk makapan kameleleya makapan pwoson kabang kelang linganin ko. Ebin mamasa ni yang kedai rawut. Isawin tayang aman kumail makmail bang kirikilang tong yoto kam kameleleya may bang kelang ay lingan. Normal mau. Bagi apa wetir samba kata gini masa ni yang trial. Imang kemailan wewe gini samba apa wetir. Oi yang kemailan mana man chorus. Kemailan ko oi triak itis lion kan serpent kan scorpion kan. Kot kat kiyong araman ketal mana man. Aman ketal. We are soon being good. Hi may yes volatile labasang setan ni nakan chorus meminan samba. Magla harmas hey kete we sakon lukayan kasi may setan ni inanan kelal melel. Sota yaman ka pelian setan pergi ewia tepel me inanan kelal. Ima karta kot seto katar kita tron langan ko to pelian. Kot we ala masuk ket to. Pergi me bangkakan pelian setan. Pergi kel masih ada nami abuk malas ada ni cry sa kat lolan emen kitail so the uncertain power bangkakan peitare emen kitail pergi I me yeyas lolatail buksaro masa ni labasang I me minan samba is me minan samba certain ina ngen sautakan chorus buksaro masa ni me emen te solang ni abang kelubugi dio peksa was rengkot kit pantang kit ngen sautakan bana dia riaman niara ban perdio pagbaglarang kot nen pantang aku dal metabe kita isoda anane masa kemunti tu menit kita pergi atail kot atail kau ni yang tail labasangi Christ ye yang amen tail karta ketailan ane kamelele o posoni filmnya nang buk sarabil kasel yang tanami ole men matang ki Jairus kau ni sinagoge menaserio soma ban mela. Niaso me partong kau nama saya main kom ketema pul pempo nei serbino ban mela soma. Niaso me keras mak lang wasau numan Jairus amia liemen koto toga ikina ligowo o keras keturup kila kal ba hismo his mia me sairie wood keturup kila again power te kelme kuya isang re kal ba niaso me apa word wiyaw liyo intata isiyo tam nen Jairus na armas ka bardong nam seryo melar kater katropu yolen Christ matang at patagilang Jairus pergi aposon temamil tigigla Christ matang at patagilang Jairus kete masak ito poson Christ mamasan yang ketarawat ter masak ito poson Maglang kamang guru niya sa miray ko la betulong ala olel ninimo ara masakaw melawi mamaw mamaye at Christ masa nilang rail balte seng poserbenen esute mela ememer iralo tato kurur ki pesang po irale se me sinserio mela atama Christ wiayang rail maptoy Karos kumail pitoy lasang nanimon. Kumail pitoy. Pagkita, pagi so poson, so te warong. Eni yang kilang tame panguyawiyo. Per so te aniki poson. So poson panguyamen, karong pun totogen kut. Christ masa niyang rai koros. Pitoy. Sebelum warak mayangi kau tu, nono babaan seriyo mayangi pitulong lanan pareo. Yang sume Christ pilih kamawar ta serbeno, jangan kemal kiyang me koden kang, o kalaga kemal din tayang aramas tamu yawi. Magalang. Ikamela le meni yang sume seriyo betul lasanan pero aramas konta. Ya tu tame yawi, masuk tayang kita mas. Rasa mantron mendang rai. Siro ikamela me sesuatu tang rai bu Christ kayak lingki yang rai, kemudian tang rai tamu yawi. Magalang. So poson kita sirbang kakilang. Manaman and quote na tayo more. Magdai sitban. Poson kamelele o kilkilang lang.
kaun menit megdawi pungpungi pagi lapasang songkor wana lap Puksaro masa ni yung child, may rain sompars silu mewi asabol metotok pun sampa, ma puk armas masuk untung dia nan pungkan sudah puk nan sampa pangkak kol, untuk tok makau no kecun muyat. Tama minan met katekin unsakin tama Christ wiyatan ya wi tok nan rain sompars silu mewi tok kidon sampa. Wiya kot labe me. Ikin mau ki karasaraski Christ ni awi akota men me kape kata lang sampai song koros me ketai kilang. Usu kedupin maram song koros planet kaigan me ketai rong saintis kan akin tintiarta planet kan awewe. Ikin mau ki ikin metu metane esota yang mimin ang kape kuat me peni ke tunuyata. When a lap mimin lagi mama asen lang kape kuat. Iwan lapin kot menet me ketai pungbungi. Harta kedalanan ko porborgi. Kedalanan kamalele o pwoson. Ari Christ nasa nilang chairs. Yang sumerin dayang. Nom serveno mela. Katir ko tropole. Itamen matang patak lang chairs. Katir masak. Ito kamalele. Christ pila masa niyong dayang. Matem masak. Ito kamalele. So pwoson. Sambil karyang. Atas ito pangkakale. Kapaisang renkot. So kapayo kot pangkat kiyang child magdama bilangi so pwoson. Nan Hebrew laut seluruh juga sekwalu lari sektuau masa ni ai Israel mayakatin kau kila meresotopan konoti amalai. Kadin Israel te mesota pegyongi hari ketal tiarta meresotoka konoti agiar so pwoson. Ema masa ni Hebrew song-songan kasali yang child te kosaya yang child Syrian Israel. Niyan so mekot keteng kalwa ye Israel sang nan wen Egypt. Kakari Israel to nan sabunino sabu yo me buksar masa me sab mau yo sabu yo me turun milik sabu yo me turun honey. Ewa watong Syrian Israel ka porong koto Israel kausan nan sab mau Syrian Israel ka kilikilang tapak yo ye yang Israel. Ninran perperesang ral ketipinu rosumandono rongala nibong kisini iyo minan tapuko merakil kilang kiala ral ni ral alialu kowai ral kilang ame bukat rekin outatre akamayang ta Moses resolakin kilang totok manaman mekod wiwiyata moral ran chorus Anso merakin lelan kawal ramen mong ramen nimpil rakin matang tamanda Egypt. O rakin utat akamayang ata Moses. Pagi aray sotra ani ki pwoson o koporobor ki kot mekakaluay ray. Kot kamari ral tiyang nan sapteno. Malse riamente me hutan puin me bitoy sa nan Egypt riamente me betolongong nan sabonino. Sesuatu ikalat. Pagi arap pwoson mekareta. Arab pwoson mekare Arab mekarta ara yang petolongong nasa pun Syrian Israel arai so pwoson mekare yang Moses sudah pilih yang petolongong nasa pun ino kot muitang Moses and kilang lau klang inda yani saw ap ko sudah banyak petolongong lo pagi Moses lingar-ngarta pan Syrian Israel arai so pwoson agin anso koros rekin wiya ka complain ng Moses menta kakare kita tunan subtranet So mama sa miminan Egypt pagi Egypt miya monga miya wantu ka miya pil akare gitu uptrain quote uptrain masa niyang Moses sinansugi sa malaro ko wayo ko pakiyam sa konen pipen takayen apil bang ko si ito sa lalo uptrain kilang song word wiyawi rabil men nimbilta irabil complain niyang Moses pil matang ta kilang lang sang quote o kilang lang kapal merami milale Kakamplain kisa pil kot masa niyang Moses ko lokayang takayan apil pang kusisan lale pagawon Moses alingar sa to ko lokayang takayo ali luto takayo kaya sa kono takayo pil kusisan lale kot pilang yang tapa Moses sota kapay sa tama kot masa ni ko lokaya Moses pag Syrian Israel so pwoson meran ki karyang Moses takayo kaya sa kono takayo kot yang tapa Moses o sa to mo itang Moses niyang patulungong nan sabon ino. Magdaba metawala mo, pag yan Syrian Israel aray so pwoson mekare yang
Answer chorus kalap complain. Pitu wata kita yeramen kita ilan ke morin complain. Kita kilang lang to Christ.